Wadhi mekoda weche manyien kama jatend piny William Ruto e limbe mare kaunti ma Lamu singo mar biro rakore gi jo mibadhi machano yako lo ma kadho wath ma Lamu. Jatend piny kawuono ne ochopo odiechienge mar 4 e limbe mare gwenge ma kadho wadh Nam Chumbi. Andrew Ndego nigi ler mathoth. E kinde chwalo limbe mar ndalo 4 e gwenge mag dho wadh Nam Chumbi, jatend piny William Ruto golo siem mager ne oganda madonjore gi wach lo mar dho wath ma Lamu ka oluwo ni serikal biro kawnegi okang' ma owinjore. Kuna watu wamekuja kunyemelea shamba ya port hapo, karibu ekari 5,000 wamejaribu kugawana. Hawa watu na watuma kwenu, muambie watoke kwa hiyo shamba haraka. Shamba ya serikali haiwezi kugawanywa na wananchi na watu binafsi, sijui ni mabwenyenye, watu wazito. Tutapimana na wao kwa uzito, na mali ya wananchi itatumika kwa manufaa ya wananchi wote. Mpango ya kando haiwezekani. Maneno ya ufisadi, mambo yao ni matatu. Niliwatangazia mapema, hakuna maneno ya ukora, wafisadi, watapeli, hawa wote wapotee. Ruto omedo lero ni sirikal timo duto e rakore gi weche mag arita e gwenge mag Lamu ma osebedo gi ng'ikni kuom kinde mathoth. Omedo singo ni sirikal biro siro chenro mag weche somo e bero ngima rowere e gwengego. Na hatuwezi kuruhusu wahalifu na magaidi wakuje wajenge kibanda hapa. Na ndio sababu hiyo mawaziri mumewaona hapa karibu mawaziri 5. Tumekubaliana ya kwamba magaidi lazima watoke hii Lamu, na wasipotoka tutapambana na wao. Mambo ya magaidi hapa, either watoke Kenya, ndio, ama wasafiri waende miguni. Hakuna maneno mawili. Hizo course ya blue economy pia zianzishwe hapa Januari. Wale vijana mnataka kujifunza mambo ya life support na hizo course zingine ya blue economy tayari yatapatikana hapa katika hii Technical Training College from January. Korka kore, jalup jatend piny Rigathi Gachagua olero ni sirikal timo duto e neno ni obero weche mag arita kwe ma osebedo gi ng'ikni e gwenge mag Lamu ka gichano bago romo gi jotelo mag gwengego mar neno ni gichopo e winjruok kata biro gi okenge mar neno ni girakore gi lwasi makamano. Opedho ni kaka sirikal giikore mar tiyo tich achiel gi jotelo mag kauntino e neno ni dwaro makama ochopo kare. Na mimi, Your Excellency, ningetaka tu kusema tumekuwa hapa na shida katika kaunti hii ya Lamu, mambo ya ugaidi, mambo ya usalama, na viongozi wako na jukumu ya kuongelesha wananchi kwa ile njia ambayo inafaa, isikuje kubadilika ikuwe uchochezi na kuleta uhasama kati ya jamii na kati ya madini. Rais wetu amekubali hivi karibuni atafanya mkutano wa faragha na viongozi wote wa hapa Lamu kuzungumza juu ya usalama, mambo ya amani na mambo ya maendeleo. Ndio hii Lamu yetu iweze kukaa na ile njia ambaye inatakikana. Maafisa wetu, they pay the ultimate price. Wengi tumewakosa kwa sababu wako kule kutulinda sisi. Kwa hivyo kwa niaba ya watu wote wa Lamu, tunatoa shukrani kwa vitengo vetu vya KDF na vile wa Interior Ministry. Ruto osingone jodak ma Lamu ni okobiyie wach kata dwaro mar keto dho wath ma Lamu mar ji giwegi. Omedo ni piny owacho dhi medo chwalo chenro mag dongruoge ma opogore alwora mar Lamu kamoting'o bero lwasi mag apaya e bero chenro mag weche wuoth e alworano. Port yetu ya Lamu hapa ni mahali tumeweka karibu bilioni 60 ya serikali, lakini kwa sasa haijapata biashara ya kutosha. Hapa hakuna port, itakuwa privatized. Msikuwe na wasiwasi. Siwezi kuruhusu port ya Kenya imilikiwe kibinafsi na watu fulani. Haiwezekani. Hiyo port ni mali ya wananchi wa Kenya. Tumekuja hapa kusema hiyo barabara sasa itaanza kule Mtangawada ikuje mpaka hapa Kizingitini. Kilomita 13 ya kwanza, milioni 700 tayari tumepanga. Andrew Ndego, Ramogi TV.